Bafowethu, happy Sunday. Yeah. Bafowethu izolo ngikwazanga uupdate izolo hey you know ukuthi uma uthi uyaphaphama kunesililo kuyakhalwa left to right kube naleso simo ukuthi ngithe nje mangivuka nje izolo bekukhalwa abakwethu isililo sika witness D bekukubi izolo abo ngase ngidecide ukuthi you know what angifuni kusho lutho ngizoyithulela bese sikhulu isilile besikhala izolo umndeni ke bakwethu bakwethu njengamanje mase kunje esesingakusho nje ukuthi condolences to the family bakwethu waka witness D wethu ngisasaba nokubiza isibongo sengasazi isibongo ngoba angifuni ukuthi ngizimbandakanye nabalibizela igama izinto ezinjenganalezi bafowethu zishaqisa ikhanda kodwa ngifuna ukusho nje inganza kwethu ukuthi angeke size siphathwe emdlwembe njengomhlali wase South Africa ngeke siphathwe emdlwembe abantu ekufuneke ngabe bavikela izwe bese bedecide ukuthi bona bebe emdlwembe uma ngabe ungamvikeli omunye umuntu noma ungamvikeli udade wenu noma ungamvikeli umne wenu uyovikela ba wena uphila ngokuthi ufuna ukuba umbulali wena uphila ngokuthi ufuna ukuba umdlwembe abanye abantu impela hayi bathukile bayasaba uyazi ukuthi ekseni ngine video yami share ekseni nje ivideo yami yokuthi abantu abayisontweni etc wathi umye gogo ngiyakusabela ngani yami ya gogo kodwa ke ezintweni esisuka sizi-update asilwi namuntu akukho futhi asithuki umuntu akukho la esilwa khona nabantu akukho la esithuka khona abantu so kujwayelekile ukuthi umuntu mangabe ewumdlwembe edecide yena ukuthi ufuna ukuba umdlwembe ebesefuna ukusatshwe abanye abantu ngisho umuntu nje ngakithi obegangile cha besimtshela thina singumfana uzala uyaganga mfana akakho ke bafowethu umuntu ozosatshwa lo ngoba kuthiwa uthengela abantu izinkabi unjanjanjanje eyilalela no weapon that is formed against us shall prosper no weapon is formed against abantu bakaNkulunkulu will ever prosper we condemn every tongue akho izinto ukuthi abantu bazosaba ukukhuluma abantu bekhulume bafowethu kunento ekuthiwa i-freedom of speech asizukuyeka ukukhuluma into eyiqiniso nokuthi abantu abayeke i-corruption ngoba nakho kuthiwa kubulawa abantu no ways siyamelana nabenzi bokubi sizoqondana nabo ngqo sodila nabo face to face head on le AK yoyikhipha ukuthi ayobulala omunye umuntu lalela izobulala wena nalona othumela abantu ukuthi kuyobulawa uwitness D lalela lo AK izokujikela izokubulala your time is coming soon uzohamba ikhona ke kodwa into eyenzakalile lapha kuMadlanga engeke ngayinothisa ngeke ngalalela kakhulu ubufakazi buka Julius Mkhwanazi uJulius Mkhwanazi khona lapho khona akagcina khona ngoba nalento yakhe yokuphenika kwakhe yokuphuza amanzi leyanto bafowethu niyibheke leyanto mina ngiyibuke njengomuntu uJulius lapha obe actor ubese movie lapho uJulius yebo kungenzeka ukuthi ikhona ipressure okumsabisa abantu ebebemtshele khona abantu abesebenza nabo ngoba uJulius Mkhwanazi lavela igama lakhe ngamzukwane uwitness D ewitnessa ukuthi wa instructor uwitness D ukuthi ayolahla isidumbu edamini thizini somuntu owayebulewe so ke and uJulius Mkhwanazi ekuthuleni kwakhe ubufakazi futhi khona lapha agcine khona esexwayiswa khona kuthiwa no ima kancane aswaphathi amagama abantu la ama witnesses asifuna amagama abo egcine esekhulunywa noma kanjani
ngoba ukhona lapho khona owagcina liphatha khona igama la witness D walisho in public, uJulius Mkhwanazi, the same person ofike nedrama esimangaliso. Angisho ukuthi uyena uJulius Ombulele, no, angisho njalo. Bambulalile ingane yabantu, kodwa their time is coming. The time is coming. And now, General Mkhwanazi will deal with that person. We know. We've got our General Lawazulu Natal. Futhi ngabe sesibatholile today. Kodwa kumadlanga kukhona okwenzeka kwalika igama ngoba akuphelanga insuku ingaki yabulawa ingane abantu. Even though sazi ukuthi u-involve kakhulu ekugadeni ama-mining, amazamazama nani witness D, ubhizi uyasebenza and ubelwa vele nobugebengu, bengazwani nobugebengu. Phela bafowethu u-witness D bafowethu une-company yakhe yama-security. Lapho khona a-involve ekutheni kugadwe ama-mining lawo la kwenziwa khona ama-illegal mining. Wenza lo msebenzi lo ubesebenzisana kakhulu nomphakathi ukuthi kugadwe igebengu lezi ezimba amamayini ngokungekho emthethweni. Okungenzeka ukuthi nalabo ba involved labo abamba amagolide ngokungekho emthethweni. And futhi sitholile izolo ukuthi naye wayefakiwe ohleni lokuthi uzogadwa njengabo bonke owitness abagadiwe, kodwa wanqaba ukuthi agadwe ngokuthi uthemba ukuthi usigadile. Yabo, sizoqhubeka ke sikhuleke ukuthi uNkulunkulu abavikele. Ngiphinde futhi ngi-uphold omama ababili abalapha kumadlanga, umama uCommissioner Baloyi no-Advocate Selo. Ayi, ngiyanisalitha bomama, nushayile umsebenzi elushaye kufakazi ebebekade benziwa uMinisa Mchunu ngolwesihlanu. Ayi, ushayile umfaka, ngam happy ngendlela umsebenzeni enushaye ngayo. Advocate Selo, ay Advocate Selo, ay ibokota, ay uyabona umfaka phansi kwebhasi u-Advocate Selo efaka u-Advocate Ncukabakobi, wamfaka uNcukabakobi phansi kwebhasi, hayi ngaphansi kwebhasi, phansi kwesitimela. Bekukhona phela abameli bakaMchunu lapha ebebe representa u-advocate othenjwe kakhulu eSouth Africa, uNcukabakobi. Zamkhalela wangena u-Advocate Selo wathi no ways, wena ungene wahamba waze wawofika ko page 66 la singakafiki khona. Sisadila la nge-issue yokudisbandwa kwe-task force i-PKTT. Wena usugijime waze waya lapha, usidlulile, ufike kanjani lapha? Ngeke bekungekho right ukuthi ugijime uyokhuluma ngento esingekho kuyona, udlule le esikhuluma ngayo. Befuna kugxile ngale esikhuluma ngayo. Angiboni ukuthi u-Advocate Ncukabakobi wenze kahle ngokuthi enze njalo. Wamdonsa nje ngejazi, amshapha nje ngesiphundu. Ngayibona inwele lezi esekhanda, ngazi ikhanda la Advocate Ncukabakobi linjani, alikho nje professional njengoba yena simbiza umuntu professional ikhanda lakhe, into esekhanda ayinhle kahle, kodwa uyibambile u-Advocate Selo, wayihlephula, wayihlephu, wayilaxaza lapha. Yabo, angicabanga ukuthi ke umuntu onjengo Advocate Ncukabakobi bekungafaneke yena azovela kulesimo esinje. Ngiya-understand ukuthi wenza umsebenzi wakhe njengommeli, umela bonke abantu, kodwa bekufuneka hlehle la dede labanye u-advocates bezoyibonakalisa, noma befuneke beye khona beyothola ulwazi, i-advice, behambe beyopresenta. Asifuna ukubheka u-advocate abanjengaye la. Yabo, ngoba siyazi naye ukuthi unjengommeli wombuso wezwe ukuthi u-involve ey'ntweni ey'ningi. Yabo, kodwa nje ngiyakubonga mama u-Advocate Selo, uyidlalile indima yakho. Ngiyabonga nawe mama Baloyi, Commissioner Baloyi, you have done well ukubuza uMchunu. Thank you so much.